والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مؤمن مردین و مؤمن جنین یک دیگر کمک کنو کند. آنی که حکمه دیند تو منح کنند چه بدینا و برجاه دارند نمازا و زکات دیند و پوشی الله حکمه زیرند تو ای رسوله. ہمیشند کہ اللہ آئینی سر رحم کنت بیشک اللہ زبردست و زبر خیرکارے. مؤمنانی وطمہ وطا دوستی و کمک کرنے کے صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای پیما بیان کتگ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا کہ یک مؤمنی پا دومی مؤمنات جو ہما دیوال و ماڑیاں انت کیا یہ یک ہشتی دومی ہشتا مہر کند. صحیح البخاری کتاب الصلاة باب تشبیک الاصابع فی المسجد وغیره. دیکھیں حدیث تحاکیت کہ مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مؤمنانی درور وطمہ وطے محبت و دوستی کنگ اور رحم کنگ تہا و نرمی کنگ تہا چو جسم و جانا انت کہ وحدی کہ آئیے یک اعضاء یا تکلیف برسی و دردی بگیبت گوڑا بدن دراہیں اعضاء آئیے دردہ مارند و بی تاہیر بند. صحیح مسلم کتاب البر باب تراحم المؤمنین و تعاطفهم